Mema ahefo ene adofo nyina akwa abasoro nkumpa ye de ba attention TV so emu amu PSC mo de hye na natili aka file di na mu nsem baji makunya ne saade ya nche se ensem agi atese ye we social media so ena me de ba besum eye me man Ghana ene de ne menenam na de me kopie so no de 20 issue na ma tebri de attention TV so da no hye ena me be kire nsem bi ama wo hu ne ye koso ewo eye man Ghana no si me ne ho kan rose obeta no ka se and fire lady when you are near anymore. Me and I'm the bedroom. Pamcho subscribing to the channel for me. I'm going to share videos in across all the social media platforms. So, ever Emma Mini more din pa. Queen Vasti Foundation. Queen and number in dash phone is a pecky queen. Name will be a boy a janka food. They say, or the abonyame shop. So we be now the a boy a janka food. Me no su call e wo me sem mu a ene nsem be na me de ebro e Ghana fo ne nsem na me bra no hye e fa yan ye bra panyin Stonebwoy e de nsem bi abetu edwa ene ototi woni Twitter page ena odi nsem bi ebetu jo bi kasa Stonebwoy said na zen kra obi ban no so no Stonebwoy ne kala Stonebwoy ankasa Bim Nation so what I say ye wo ha recently yet say ne maame almost 7 years ago ne maame krampo ye de be free mu kakra ma ne eye ene ye hu Stonebwoy so abakwasem a Stonebwoy enan na ye ne ya but ya amfa anwo no enye by bet ye say bibi ne ma Stonebwoy enan no eye dey courses and then all the bibi abeto ye ne Twitter page efa ne nan no ehun mama me do suko enko ne odi ababetu edwa no in Stonebwoy. You came through from me around the same time 7 years on. You decided to take my surgery course. I am forever grateful. Stonebwoy say oda obiase ese ne nan na ye ne ye no koye surgery na nipa no na etua ni nani nyina ofa aka ni nyina de to ne ho so ena otua ne ka sebi after Stonebwoy benya accident wa wunim sa bakwesem we no ene attention TV so mo piese na natili mi do musuko na wahu kakra bibi kakra fa Stonebwoy ehu ne fans for no bi wo ha odi na chikaka wunim ekwan kra ma ne nan no efa so eba wunim so bia Stonebwoy no ka ne name da bi Stonebwoy no on ka ne name na otimi enante se ne meme ne wo sorry nanti ewo ye fie na otu kwan ena okohia eye ni kwanhia san enye ono nko a no ni nua na enam enomunya sa accident no etwe no Stonebwoy enan ebeye ne ya ne nan no so ebeye ne ya no eduro no so pese okoye obabo nti beka so no pese okoye but eye no 1 or 2 na ne maame ka chene so ma no enkoye se matie we na ne maame kan so menye nti didim ma Stonebwoy e maame efiri mu no answer na Stonebwoy etimi eye ne nan because na he was scared na I say osuro kakra when say about time there bibi na we na I say omusuro nti no mo pese omoma na ye ombewure right to bibi senti o ka hwe ne ba no so won fa ne nan no enante sa na Stonebwoy jusu so yuma Martin say SD akwala de Stonebwoy say sorry na nko ne SD say ne wo ahombrase no nti na ne maame ka so enkoye no tie ne maame asem after ne maame pass on when na otimi ekoye ne na ene tweet no ema yete say order obi ase nti misando usuko enkom na menhwe another tweet na ye na mu ayebehu nipa na order na se efa eye ne nan no eho. Oh, 7 years already. I am happy to be part of this. It's all from the heart. Just obi ka say ne hwan nie somebody can ne de no obi so be kan if I'm sure subscribing to the channel for me na mo share videos in across all the social media platforms so ever Emma me sa ni mu odin yi de bia me kama sem say Emma wonko an wontie wo fa na wo de aman ya busu na obi ehun say Ghana ha na wonam ha kwane ekoso no eye attention TV so nko an na mo beti nti say uti news no political media revels nsem so mebom e de amam ene hwan ene be kan asem ewe yo so wade na oye ni nyina na free na kumam ena oye ye nche so nkita bad intention na kumam eno free na oye edima na say 7 years already crying 7 years etwem just say baby jet Asamoah janje say Stonebwoy eda na se say oda na se yie pe na Asamoah janje say oh wade we ya me ye de na free makumam ene say Stonebwoy ama me kan enko mimi ameti he ene wo fie wa ma me kan na me na natili makko wadum wo Twitter na me de bre man ka akora wunim say yes Stonebwoy na no koye seju no eye baby jet Asamoah jan ene koye ne nan no ema no maintain po wo Asamoah jan no po da say be o grant interview bia mo no kwampa ko ka say o e bia
Stonebwoy cry no me na me first ka say na me koye man because social media na nsense ma yete obi adamfo ene ye wo no bo awo we bia nwumtinu ya nwumtini anasa wo ye actress bo so won sampo no do ko anim ekohie obi na wo hie oboafo a obeba abeka unye tia na naso kakra bi ene no atwe camera sine so ene yesumesi me na me so ne nsa de ne free Kumase akura ase ena me de ne ba ankran we so me na me so won sa free ne ye kwa akura ase mfanti akura ase na wo anyum kura woni moto acting kura na woni me ye me na me yes ani ma we nyina ma ye ti bebre ene obeda me nchen ene ye usika ne krampo na me di produce woni krampo na yes a lot of things that we have been hearing from the social media when someone's help you or mo ye da no atwe camera so by when you compare this to Stonebwoy day any baby jet Asamoah day ya Asamoah amfanto na no da eso ne boa Stonebwoy mumi ensu anyema bi emfamfiri na after says obekan no Stonebwoy sanso de nsem bi esan eba bi ma me no nsiko ewo hom or see time flies but I can never forget 5 months after the pass of my mom. Oh or see emre etwem 5 months na ne maami efiri mu no just ni rain free da just any after when say me catch say ni maami France no koye ne 95 months no just say o see ni rain free ni Asamoah e de aye no da Asamoah nyame unshaw minim say ene wo a wutifie ene wo a wo hwe me ene wo a wutie me no wafa eye Asamoah ano nipa de wo ha mo anu enye duro ena se wo ya de ma obi kra na wo kan hira bia anya de be enim nti wasua bibi afri Asamoah anu duru na o ma na no ye duru wan fa Stonebwoy asem ameto apaso ameho no se ne de bia ye hu na yete ensem a ekoso ewo omanga no bi okro twaduane ma obi di krampo na obeka ma obi ati wo ewiase we mo atare hye kra obeka ama obi aye de be ati osikani mpo no bibitimi ehien pin etimi hia na so benya e de apam eye natane epokura no nsu eto egum oye papa ma obi a mano ehye wanum na kata so na emfa ema abonten emfa meto apaso ema obi a enhwe nyame enhira obi bia nti yese me de bia me kama sem me ana natilimiti we ye me papa na se obegina abonten kan dia papa ye na oye me nfa so obi ani so na sebi eye sebi eye nkwatasem papa bia enim obrafo eni ohiani na wo ye ne papa na waka ono to eno so no enam ensure na se wo ye obi papa na ebia wo hu so ene is about the generation of your family no ebia wo nana bi ebia wo ba bi o mo na benya saa eso ensusa so no enti mo miesua bibi efre ne me amti he na natili mesua bibi efiri mu pa si no matter what wo ye obi papa ofa ni free baby kwa bedware ne mana tale shempa emfa nto wano enka se nipa nimpo eye ungrateful to you mpo na se wa mu biem na se oyi uboni aye mpo na huni se wakatua no ebeba na ebebo ho obabi betimi akokoro bi se obakosua na I remember ebi afense na yete boys bi on by no me training graduate on by no training calamity later on no post on call that village no hono ombeto nkrofo bebre mi hu wo ma me bia na oti efie ho de bia obo otimi nu aduane no ayi ama boys anti one day na me call ma me na mbisa ne se adenti na ya de bia me nso nu aduane bebre na watete na ode ama boys o se me ba me se ma o se me ma eni me nchen me ma ne tete mi nuanom enchen ti se me ye obi papa sa na ba bia me ma no ne bia mi nuanom po treat won bad abonti suni ebehu onu ama mu bibi edi wa hu ma me na adwen odi hye ni tiri ma odi ye nko hu krofo ma omu etimi eye on papa nti so fa sa adwen ni bi na se hu obi ba enam abonten a ye ne papa so once di mpo na wo pa bibi na fa aduane bi mpo na oba wo nya bi efa ma na emfa enante na enka na me onhira no onhira me so ene yesia enema bebre pam show subscribing to the channel for me na mo share videos in across all the social media platforms so sa na mo like page no atase na comment ne so etai eto bua obi na obi emwa na daache oma enya eso insa so ma wanu enye duru o ewiase a yewe emfa bibia ento wanu to wanu da de kase ubua obi a infanto apampan so na enho na obi a emitobi makra mu da sene esan behia